Tomaševiću, kada ćete se napokon ispričati građanima zbog laži, manipulacije i obmana kako bi došli na čelo grada Zagreba? Sa sutanima i policijom, jer to oni žele da diskreditiraju Gradske skupštine odbiju građana. ne znaš šta je bilo, ne znaš šta je bilo. Nadamo se da ćete imati više sluha od sada za alternative Zagrebačke spalionice. Ne znaš šta je bilo. Ja sam bio protiv spalionice od 400.000 tona. Ne znaš šta je bilo. Ako ne znaš šta je bilo, ne znaš šta je bilo. Ako ne znaš. Čak i naš izborni program napisuje da će kao gradska uprava sudjelovati na projektom Bonusa i ne samo da sudjelovati, ali nećemo dirati znači što se tiče postojećih prava. To sigurno nije citat, ali nećemo dirati znači što se tiče postojećih prava. Ne, nismo to rekli. Da ste prije bili sudionici kolone sjećanja u Vukovaru ili parade ponosa? U Vukovaru nije. Ja sam bio parade ponosa par puta do Zagreba. Nema fakat da rat ostavimo iza sebe. Mislim, koliko prošli? 400. Slavimo dan kada je Zagreb oslobođen od fašističke, odnosno od ustaške okupacije. Ste bez javnog natječaja zaposlili upravu holdinga Samodola i Vukovića, kasnije ste bili nezadovoljni njihovim radom pa ste im dali otkaz. Dali ste im otkaz, a onda ste iz gradskog proračuna, holdinga ste isplaćivali. Govorili ste da nećete sa pripuzom, govorili ste da sa pripuzom nećete poslovati, da ćete raskinuti ugovore s njim, sklopili ste za $1.000.000 veći ugovor nego sa Bandićem. Gospodarenje otpadom prepustili su poduzetniku Pripuzu. Među dijelom građana je prometni kolaps. Jedan od načina na koje nastavljaju da se mijenja sredstvo prometovanja. Pa Ne znaš šta je bilo. Ako ne znaš šta je bilo. Ako ne znaš šta je bilo. Vi ste dalje prgav, bahat, bezobrazan i ne odgovarate na pitanja građana i zastupnika u ovoj skupštini.